Sweswi na lembe va tshama ehostel ya xikolo xa Thembeka va langutane ni xiyimo xo tika laha va nga hava mati ni gezi. Va ri mfumo wu va rhurhele laha endzhaku ka loko tiyindlu ta vona ti onhe hi timpfula ta matimba. Kambe vurhangeri a byi vuli nchumu mayelana ni xiyimo xa vona. So sesineminyaka wonke sihlala la kule ndzawo. Solo abasinaki kuthi namunye lotaka ukutosicheka. Enye into nale building lebasibeke kuyo ayisana gezi. Manana loyi wa vana vambirhi u vilerisa hi vuhlayiseki bya vona. Mindyangu leyi nga tiviki leswaku yi endla yini yi kombela mfumo ku tani kungu rin'wana tanihileswi va nga ta kala va nga swi koti ku tshama ehostel laha ku nga heriki. Sihlelwe isimo lesingasimnanzi. Kokucala kumnyama eneminyango ayikhiwa sekucala kungena abantu ukuthi bagcekeza. Wesithu akunagezi abantwana afuna bageze funa badle. Ndzawulo ya tiyindlu exifundzeni nkulu Mpumalanga yi ri vaakatiko lava va ta akeriwa tiyindlu eka lembe ximali leri taka. Swa sweswi mindyangu leyi tshamaka laha xikolweni xa sekondari xa Thembeka yo fanela ku amukela xiyimo ku fikela loko va ta nyikiwa vurhurheri lebyintshwa.